Radoslav Trlajić, zvani Bata Trlaja, je rođen 1963. godine. On je, kako prenose beogradske novine, na lestvici beogradskih kriminalaca počeo da se penje posle ubistva Mihajla Divca. 90. godina prošlog veka kriminal u Srbiji doživeo je procvat. Kriminalna delovanja postajala su sve popularnija zbog lošeg stanja u državi, rata, inflacije. Pored kriminalnih radnji koji su ispunjavale stupce novinskih strana, gotovo da nije prolazila nedelja, a da rafali nisu odjekivali prestonicom. Mafijaški obračuni nisu bili strani početkom 90. godina. Mnogobrojne bande koje su delovale na području Beograda neretko su ratovale, a ponekad su i slučajni prolaznici, civili bili nenamerne žrtve kriminalaca. Pucnjave su postale nešto uobičajeno, a s vremena na vreme moglo se pročitati o filmskim poterama i likvidacijama na ulicama našeg glavnog grada. Bata Trlaja je pred drugima voleo da se diči sportskim načinom života, ali ga je policija sumnjičila za trgovinu narkoticima i vođenje ilegalnih toples barova, uglavnom u Vojvodini. Svojevrsna observacija koju je izrekao Radoslav Trlajić na temu kriminala u Srbiji i Beogradu 90. godina, ubrzo je postala jedna od često citiranih. Prilike se zaoštravaju iz dana u dan. Da se razumemo, mala bara, puno krokodila. Socijalno su svi ugroženi, a tužno je što ne umeju da prave pare, da pronađu sebe. Najjeftinija zabava im je da kupe tetejac za 300-400 maraka, da pucaju kako bi svoje ime vidjeli u novinama. 90% svega što rade nije finansijski motivisano. Sve zajedno da ih istreseš iz gaća ne bi našao 10 maraka. Ne mogu ja da idem i da javno pucam, a posle toga kao pravim neki biznis. Kakav biznis? Najlakše im je da se našmrču heroina ili kokaina, zapašu oružje i upucavaju ljude bez razloga. Zna se kad Italijan ubija, kad ubijaju Kolumbijci. Kad ih ispale za $1.000.000. A ovi? Da ih pitaš zašto to rade, ne bi znali da kažu, pričao je Trlajić. Za Trlajića se u beogradskom podzemlju odavno govorilo da je na crnoj listi. O poslovima vođe novobeogradskog klana uglavnom se sve znalo. Pripadnici policije Beograd uhapsili su ga marta 1998. godine sumnjičeći ga da je organizovao transport sa gotovo 4 kg kokaina. Uhapšen je u pošti na Bežanijskoj kosi sa još 4 prijatelja. Tu drogu je policija zaplenila. Tada je Trlajić uhapšen sa 3 saučesnika dok su preuzimali paket od izvesnog Carlosa iz Kolumbije. Trlajić je, i kada je reč o legalnim poslovima, bio vlasnik fudbalskog kluba Bežanija, kao i restorana koji se nalazio u okviru stadiona. Radislava Trlajića su smatrali, nakon smrti Divca, novim liderom novobeogradske grupe. Samo jednom je bio u zatvoru, i to samo na 3 mjeseca, zbog oružane pljačke nekoliko kilograma zlata u Bijeljini. Trlajić će ostati upamćen i kao čovjek koji je na leđima nosio Kristijana Golubovića kad je ovaj, prilikom bekstva, povredio nogu skočivši s 3. sprata 5. opštinskog suda u Beogradu. U njegovom restoranu, koji se nalazio u bašti fudbalskog kluba Bežanija, dogodio se i jedan od najkrvavijih obračuna u Beogradu. Od rafalne paljbe iz više oružja ubijen je Slaviša Pavić Pirke, a teško je ranjeno 10 ljudi. Napadači su bili bezobzirni, pucali su iz mraka ne vodeći računa gdje će hici završiti. Ranjeni su i muzičari, bubnjar sa 6 metaka, pevačicu su pogodila 3 metka, konobaricu 2. Gdje je tu čast, ljudskost? Kako da to nazovem osim idiotizmom? To su uradili narkomani i alkoholičari. Zažmurili su i ošinuli rafal. Taj kretenizam je počeo sa ratom. Mnogi su na front otišli da bi naučili da pucaju, da bi to zloupotrebili ovdje. A onda se umešala i droga, ogorčeno je govorio Trlajić. Nikada javno nije pričao o tome ko bi mogao da bude napadač, ali se po njegovim reakcijama moglo naslutiti da gotovo izvesno zna o kome je reč. U hronikama zločina tokom 90-ih ovaj slučaj se skoro i ne pominje. Istraga nije dala nikakve odgovore. Nekoliko mjeseci pred smrt, Trlaja se posvađao sa Zoranom Uskokovićem, poznatijem kao Skole, čovekom koji je bio pominjan kao organizator ubistva Željka Ražnatovića Arkana, ali nikad nije razjašnjeno oko čega su se sukobili.
Međutim, ubistvo Trlajića ipak se povezuje kao deo osvete zbog likvidacije Željka Ražnatovića, iako nije do kraja razjašnjena niti dokazana njegova eventualna umešanost. Jedino je poznato da su pojedini članovi bežanijskog kriminalnog klana kasnije optuženi i osuđeni za ubistvo komandanta Srpske dobrovoljačke garde. Likvidacija Željka Ražnatovića Arkana 15. januara 2000. godine izazvala je muku u srpskom podzemlju. Ali, posle samo nekoliko nedelja pokrenuta je surova osveta. Jedan za drugim, te zime 2000. godine, padale su vođe beogradskih gangova. Pored Miljakovačkog, napadnut je i bežanijsko-novobeogradski klan. Sa više hitaca iz Kalašnjikova, 25. februara 2000. ubijen je Radoslav Trlajić, zvani Bata Trlaja. Sačekušu su mu pripremila čak trojica napadača. Trlajić je likvidiran ispred ulaza u zgradu broj 142, u ulici doktora Ivana Ribara u Novom Beogradu, na oko 500 metara od svog stana. Bilo je 20 časova i 30 minuta kada su zapraštali smrtonosni hici. Pretpostavlja se da su ga ubice čekale u automobilu na neosvetljenom parkingu. Vođa Novobeograđana i vlasnik fudbalskog kluba Bežanija neposredno pred pucnjavu bio je u svom BMW-u i vozio se ka broju 118 u ulici doktora Ivana Ribara, ka stanu gdje živi. Dok je prilazio zgradi, verovatno je primetio napadače koji su ga čekali. Dao je gas i automobilom pokušao da umakne smrti bežeći ka drugom kraju naselja. Ubice su, međutim, zapucale. Uspeli su da ga rane i on je u sljedećem trenutku 200 metara dalje izgubio kontrolu nad vozilom, skrenuo sa puta, sleteo u jarak i prevrnuo se. Teško ranjen Trlajić je ipak uspeo da se izvuče iz automobila i trčeći krene ka obližnjim zgradama da nađe spas. Pod pravom kišom metaka uspeo je da pretrči još 100 metara preko livade, ali su ubice bile brže. Stigli su ga i izrešetali kalašnjikovima. Trlajić je sav u krvi ostao da leži na pločniku, ispred broja 142. Napadači su pobegli kolima, a usput su se oslobodili i oružja. U širem krugu mesta zločina, tokom uviđaja, policija je pronašla 2 kalašnjikova, 1 pištolj, okvir za automat i mnogo čaura različitog kalibra. U prvom momentu se pretpostavljalo da je pištolj ispao Trlajiću, koji je po svemu sudeći pokušao da uzvrati na napad. To se kasnije pokazalo tačnim. Još iste noći policija je pronašla i Audi kojim su ubice pobegle sa mesta zločina. U njemu je bio ostavljen i 3. kalašnjikov, korišćen za Trlajićevu likvidaciju. Zločinci su se, međutim, potrudili da uklone sve druge tragove i otiske koji bi mogli da pomognu pri istrazi. U Audiju je pronađena i stara policijska odeća. Ljudi iz policije su u ovom ubistvu vidjeli pečat zemunskog klana. Zemunski klan je većinu svojih ubistava vršio iz vozila u pokretu, iz čuvenog Audija smrti. Ovdje u slučaju ovog ubistva, izvršioci ovog krivičnog dijela su doneli čvrstu odluku da Bata Trlaja ne sme da ostane živ. Zemuncima je Trlaja prema sumnjama bio smetnja u poslovima sa drogom. Trlaja je bio jedini koji je kontrolisao trgovinu narkotika na velikoj opštini Novi Beograd i pretpostavlja se da su ga ubili Zemunci upravo zbog preuzimanja teritorije. Prema policijskim informacijama njega je ubio glavni likvidator zemunskog klana Sretko Kalinić. Sretko Kalinić pravosnažno je osuđen na 40 godina zatvora za zločine zemunskog klana i 30 godina za učešće u ubistvu premijera Zorana Đinđića.